Holan sai tu ho doro haki nang pikiroki di bulan Desemberi tanggal 20 di hotel Danau Toba Ido mulana padu pangaroto di hotel Danau Toba di sino kenang aku roto itu dan boy tahu mana manis di hubungan terujui hotel Danau Toba gak besaksi. Tanggal 20 di hotel Danau Toba Ido mulana